سرجم 192 پالاودگه نیا سایل هرما کردستانه پترش 5 پالاودگه آلدهورا کاشل دهو کنه. السالا در بازبوی جی انجمن وزیرین هرما کردستانه بریارا دای خستنا پالاودگه هنده بو. الی پشتی بوینا سالک و 4 ماهان بریار هاتا جبجه کرن. او جی پشتی بابت شلای چالاگوان و بسپورین بوار جنگه و هاتی آزراندن و نها پالاودگه اندهورا کاشیاتی ندای خستن و بتنی 7 کارت کن. جوان 192 پالاودگه لیف بریار انجمن بالای نفت و غاز بریار و 28 پالاودگه بمینن. اویدی بهنه را کردن، آنجی بهنه دای خستن. جوان 28 پالاودگه 7 جیل پارزگه 2 کی بمینن. همه کی ما مجه بکری. و دوباره که وان چادروجی چوی بریار هادا دانه، آنجی که پیرامون ها نکرد، نبود دای خستن آوان. جوان 37 پالاودگه ها تنی 7 پالاودگه در سنر پارزگه ها 2 کی در سنر دبر و پیشش از یک کاش میرن. او پیرامون تاتینا ورگرتن تنی 7 پالاودگه میکن کارت کن، اویدی تاتینا دای خستن. پیشتر جیل سال 2015 انجمن پارێزگا دهۆکێ بڕیارە دایەخستن و ڕێکخستنا پاڵاودگەیەن دەڤەرە کاشێدا بوو û bi mavê sê mehan hatibûne dayexistin. Lê paşan dubare hatine vekirin. Tanha jî ev palavdgehe rênimayên jîngehê cêbecê nakin û moletên karkirinê jî nînin. انجمن پارێزگehê ششی 5 2015 بریار درخستن بو تنظیم کردن دور کاشی پارێزگارê دهۆkê 7 5 2015 بو ماوê sê hêvayê daxistin piştî hingê mercê hatîne vekirin. Encûmenê Wezîran li 5 8 2018 biryara daxista vanaya hatiye danê bes bu her parêzgehekî ji mareka destnîşankirî şwana demînin bes merc taban mercê Wezareta Samanê Siruştî Wezareta Samanê Siruştî heft bo behra dihokê etmayîn Dîf mercê Wezaretê alasas evedî kar kin bes evê divê gavê kar dikin bi heqîqet mercê Wezaretê dev çûwa nînin vê tişnîka Wezaret bêt û digel jîngeha dihokê dîvçûna berdewam heta ev pişên merca cêbecêkin. Çend rojeke Wezareta Samanên Siruştî hêzek rawanayê devera kaşil dihokê kiriye û çend palavdgehên neyasayî dayexistîne. Lê tanha ev palavdgehe pêkcarîn hatîne rakirin. Evên kar jî dikin destîrdayî nînin û kartekirneka xirab ser jîngeha dihokê dikin. Amed Birîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.